Bapa inang sonai hasoman. Malas uhurta boy hita pajupa use bani acara pamalas uhur ikanal YouTube YKB Bahasa Simalungun. Anja renungan bata sadarion ibuat humbani buku renungan wasiat namar judul Hayu Pakon Buah. Nama ronjolan humbani ambilan nama dear Lukas bindu onom ayat 40 das kubani ayat 45. Anjaha pusat permenungan bata ay mahumbani Lukas bindu onom ayat 44a. Sonon ma ihatau mijay. Ay humbani buah nido tartandai ganuk hayu. Bapa inang pakon hasoman YKB kikai TV. Sonahado halak nalang ahli bani suan-suanan boy manandai ragam ni hayu. Pamani hayu mangga, jambu atap delima, halanya dong do piga-piga hayu na mirip. Baik maay bulung ni sonay agirat ting ni. Namak korhon hayu ay mahol itandai. Cara sidearan laho manandai hayu ay mamangidah kita hubani buah ni hayu ay. Yesus marosuh pagol pahon halak Jahudi na pataridah pun habujuron marhite parlahon na tertentu. Mungkin istilah na topat ay ma pencitraan atape pura-pura bujur. Urah do bani Kristus lahu manandai halak masoneay. Talar do hamba bani Tuhan haganupan. Ia ay ma Tuhan na mahatahu. Tapi bani buay halak lang urah manandai halak nalikan. Sedia justru ibahen kagum bani halak mataridah daulat agepe sipakulah-kulah. Kristus mangurupi hita manandai halak na sonayay marhite limbaga hayu pakon buah. Ia makatahon, ay humbani buah nido tartandai ganup hayu. Ay seng tarbuat jambu humbani tatada. Anjaha seng terbuat buah anggur humbani rimbang. Buah ara pakon anggur lang mungkin roh ni humbani duri lang mungkin. Bani ujung ni aganup talar taridah. Halak sidia ruhur padarat kon nama dear humbagas arta nama dear na ibagas uhur ni. Asediar sadari hita bahasa guluhta songon buku na tarbuka do. Naboy ibasa atap ICP. Ana sitong-sitong diar maningum tarida secara alamiah lang perlu ay ibain-bain. Homa panorang do membuktihon haganupanay. Siam Bapa inang sonay hasoman. Nagabe refleksi renungan tasadarion ay ma. Panorang si Holdo mambuktihon hayu pargoluhotta napataridah kon buah do atap plang. Buah na dihardo atap nasambor. Sonay ma renungan bat tasadarion. Lekon nami hutong-atong ataw bat taganupan ase ulang lupa hita like subscribe bakon bagyo kita ma ubani hasomanta nagabe tandani hita ibagas nariap marzendi. Tuhan Yesus ma nama masu-masu kita. Shalom. Oras. Amen. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.